M23 yaba yavuye muri Bukavu, FARDC ariyo iri gukontorora Bukavu. Ikaze kuri Future Line Update. Ni muri iki gitondo ku itariki ya 16 ku munsi w'icyumweru. Biravugwa ko M23 yaba iri kugenda iva mu byicaro bya Bukavu, ingabo za leta FARDC ariyo iri gukontorora. Bikanavuga ko kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaba yategetse M23 kuva muri Bukavu igitaraganya abasivile bagasigara bakontorora cyangwa se bagasubira ku buyobozi bwabo bagakontorora Bukavu. Ese koko ibi byaba ari byo? Reka twumve neza ibiri kubera muri Bukavu mu minota mike cyane ishize muri iki gitondo cyo ku cyumweru. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu gitondo cyo kuri iki cyumweru cyatangaje ko ari cyo kigenzura umujyi wa Bukavu. Gusa amashusho n'amakuru atangwa n'abatuye i Bukavu avuga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kwinjira muri uyu mujyi ari benshi. Muri iri joro kwa gatandatu hari amakuru yatangaje ko abasirikare ba FARDC bagarutse muri Bukavu kuko abarwanyi ba M23 bawuvuyemo. Umutwe wa M23 ntacyo uravuga ku bitangazwa n'uruhande rwa leta ko ari wo ugenzura Bukavu. Umunyamakuru wa radio Mandeleo uri i Bukavu yabwiye BBC ko ibi nawe yabyumvishe ariko aho ari atabonye abo basirikare ba leta. Mu gitondo kuri iki cyumweru hagati no mu nkengero za Bukavu habonetse imirongo miremire bivuga ko ari iya abarwanyi ba M23 bikekwa ko uyu mutwe urimo kohereza abandi barwanyi benshi muri uyu mujyi. Uyu munyamakuru utifuje gutangazwa yabwiye BBC ati muri iki gitondo nanjye nabonye imirongo yabo ni miremire gusa aho nabonye sinakwemeza neza niba barimo binjira mu mujyi cyangwa se barimo bawusohokamo. Amashusho menshi yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yafashwe n'abaturage bavuga ko ibyo barimo kubona ari imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 bagenda mu mujyi wa Bukavu. BBC yashoboye kugenzura ayo mashusho mu buryo bwigenga. Ijoro ryakeye ryumvikanyemo amasasu menshi atandukanye muri Bukavu nk'uko abahatuye babivuga. Muri uyu mujyi hari ikibazo cy'intwaro nyinshi mu basivile bivuga ko ahanini kuri izo ntwaro ari wazalendo, imitwe y'abasivile yahawe intwaro na leta ngo ifashe ingabo kurwanya M23. Bukavu kandi yaranzwe n'ibikorwa by'ubusahuzi kwa gatandatu byakomeje no mu gitondo cyo ku cyumweru nk'uko uyu munyamakuru akomeza abitangaza. Mu ijoro ryo kwa gatandatu tariki 15 Kisekedi yateranyije inama y'abayobozi bakuru ndetse n'abasirikare bakuru, abategetsi bakuru n'abakuru b'ingabo yiga ko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bya perezida by'iki gihugu byavuze ko Bukavu yatewe by'igihe gito na M23 igenzurwa n'ingabo za Kongo n'ibihangange bya Wazalendo. Yagize ati muri Bukavu hageze M23 mu gahe gato cyane gashoboka, ariko kano kanya ubu ngubu ingabo za Kongo na Wazalendo nizo zirimo zirakontorora ibyo birindiro. Ibi byasubiyemo n'itangazo ry'igisirikare nyuma rivuga ko muri iyi nama byemejwe ko umujyi wa Bukavu winjiyemo by'igihe gito n'abateye ubu ugenzurwa wose n'ingabo za Kongo. Kugeza ubu hacyari urujijo kwigenzurwa byuzuye umujyi wa Bukavu, gusa abategetsi ba gisivile na gisirikare by'uyu mujyi bo barawuhunze. Bivuga ko abasivile bagenda bayobora n'abategetsi abari aho ngaho bo biviriye mu nzira bakoramo akayo bakarengera hakiri kare, bo ntago bawukiburimo ubu ngo kano kanya. Uyu mujyi ubu uri kuvugwamo ibikorwa by'ubusahuzi ku maduka, amasoko n'ibigo byigenga hamwe n'ubugizi bwa nabi butandukanye. Urumva ko umujyi niba abasirikare abategetsi bakonta barahunze, ubusahuzi ubugizi bwa nabi nibwo bwibereyemo. Ahangaha tugeze ku itangazo ry'Ubufaransa bya Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko M23 igomba kuva mu mujyi hakazamo umutuzo. Mu ijoro ryakeye yatangaje ko yavuganye na mugenzi we Kisekedi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakumvikana ku ngingo zikurikira: gusaba ko haba agahenge ako kanya kandi kakubahirizwa n'impande zose. Asaba ko M23 igomba guhita iva i Bukavu ako kanya. Arongera agira ati yasabye ko hagomba kwizezwa umutekano abategetsi ba gisivile na gisirikare bakagaruka i Bukavu ako kanya.
arongera agira ati M23 irekure ikibuga cy'indege cya Kavumu, indege za gisivile nazo zikomeze ingendo zazo bisanzwe. Perezida Emmanuel Macron arongera ati u Rwanda rugomba gufasha izo ngabo za M23 kubahiriza izo ngingo zavuzwe rugura. Perezida Emmanuel Macron yagize ati u Rwanda rurasabwa gufasha M23 kubahiriza izo ngingo zavuzwe. Uruhande rwa M23 cyangwa u Rwanda ntacyo bari kuvuga ku byatangajwe na Perezida Macron. Ubufaransa kimwe n'ibindi bihugu by'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ONU bemeza ko ingabo z'u Rwanda zifasha M23 ziri hariya muri Congo. Perezida Kagame yabwiye inama y'umutekano y'ubumwe bwa Afurika ko atazemera ko hari abakerensa ikibazo cya FDLR. Abategetsi b'u Rwanda bahakana kohereza ingabo muri Congo, bavuga ko bafashe ingamba zo kurinda umutekano w'igihugu ku mipaka, bananenga ko amahanga yoroshya ikibazo cy'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuwa kane i Addis Abeba mu nama y'akanama k'umutekano ku bumwe bwa Afurika yize ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ntirurebwa n'ibibazo bya Congo kuko narwo rufite ibibazo byarwo rugomba kwitaho. Yananenze abakerensa ikibazo cya FDLR avuga ko ari ugukerensa amateka ye. Avuga ko kandi atazemera uwo wese wabikora. ONU n'ibihugu by'uburengerazuba na Kigali bashinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo gufatanya n'umutwe wa FDLR, ibyo Kinshasa nayo ikabihakana. Ahangaha ibirimo biravugwa i Bukavu ko M23 yaba yakoze kamubaka cyangwa se yaba yavuye mu birindiro bya Bukavu, kandi ko Kisekedi avuga ko na ikibuga cy'indege cya Karam bagomba kukivamo. Ahangaha dushingiye kandi twumvishe ibyo Emmanuel Macron yavuze ko ariko byabaye, tugomba kumenya neza ese M23 yo yaba yarigeze ifata Bukavu koko cyangwa no kubeshya. Ahangaha ibiri kuvugwa cyangwa se ibyavuzwe ejo ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri, aho byavugaga ko M23 yaba yarafashe Bukavu. M23 ntabwo tuzi neza koko niba yarafashe Bukavu kuko nta tangazo igeze isohora nk'uko mbere ifata Igoma yavuze ko izatangaza ko yafashe Goma. Kuko twabonye itangazo avuga ko M23 ariyo ikontorora Goma, ariko aka kanya ntabwo twigeze tubareba nk'uko ejo byavuze ngo M23 yafashe Bukavu nk'uko abantu bamwe bagiraga babibona ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo koko M23 yigeze igaragaza officially cyangwa se mu buryo buzwi ko yafashe, ahubwo ingabo za Congo zateje kavuyo cyangwa se ziteza akaduruvayo mu mujyi wa Bukavu, ahantu hatandukanye zirigendera, abaturage basigara mu kavuyo basahura. Bashatse gutega, twavuga ko bashatse nko gutega agatego M23, ariko M23 agatego ko yakaguyemo, ahubwo M23 yo yagize itya ibona abasirikare bahunze umujyi, bo yo yohereza icyo nakwita nka maneko kujya kureba koko ko abasirikare ba FARDC, abasirikare ba Congo cyangwa se ba leta FARDC bo bagiye. M23 yo ntiyigeze yinjira muri Bukavu nk'uko itegeze ibitangaza officially. Kurikira Future Line Update ukomeze ugende ugezwaho amakuru mashya tukubereye muri Congo, tukugezaho amakuru mashya gusa. Future Line Update irahari ku bwanyu.